Itangal daw ti panagrugi ti klase kadagiti para publiko a pagadalan iti inisyal nga assessment ti Department of Education Cordillera na anayas ti panagrugi ti klase. Kagidan iti munang aldaw ti seret, impanamnama ti hensya nga ipaayda ti kasapulan dagiti learner a maduktanan kabayatan ti klase asan ang nakita iti naipatumpal a brigada eskwela. Kanayunan nga update iti opening of classes at the live report ni Christine Bornolia sa Baway. Christine. Breves ala uray pabaliw-baliw iti panawan itangal daw tuloy latta. Iti panaglukat ti klase para iti school year 2026-2027. Sigon iti Department of Education Cordillera, nabaligi ti opening of class itangal daw. Naurnos ken nabaligi iti umunang aldaw a klase iti Baguio City. Pasado alas 6:30 pa lang ti agsapa nagsisangputan dagiti estudyante iti Baguio City High School. May sakadagiti kabado ngem excited a sumrek iti grade 9 student ani Daniela. Medyo kinakabahan po kasi syempre po marami pong darating na mga challenges kasi nga po bagong year level na naman po. Kastama tinarik na ni Zaymon, may sa grade 9 student. Namnamaan na nga mas adupay ti maadal na itaatawan. Ang mabibigay ko lang pong payo since grade 9 na din po ako, ma'am, is makipagkapwa ka lang po. Makipasalamuha ka lang po sa iba para po makipag-meet ka po ng new friends. May salaang ni Daniel, kan Zaymon kadagiti nasurok in na maribo nga estudyante, asinamrag itang aldaw iti Baguio City High School, amay sa akadakla na pagadalan iti sekundarya iti syudad. Nakipaset ni Department of Education Cordillera Regional Director Nicolas Capulong iti panaglukat ti klase bayat ang nagrikos daytoy kadagiti classrooms. Mensahe na kadagiti estudyante nga agtultuloy iti panagregat dagitoy tapno magunod dati arapaap iti biyag. Muli sa inyong mga mag-aaral, magsumikap ng mabuti. Iwasan muna yung barkada. Ang palaging isipin ninyo kung ano ang magiging kinabukasan ninyo. Ang kinabukasan ninyo ay magsisimula sa araw na ito. Marami sa inyo gusto maging doktor, maging nurse, engineer, accountant, maging guro. Hindi kayo magiging ganon kung hindi kayo magkakaroon ng tamang disiplina at respeto sa inyong kapwa-tao. Inalukoy namat dagiti manursuro ken naganak nga agtultuloy a makitinulong da para iti pagimbagan dagiti estudyante. Impasigurado ti Department of Education Cordillera asaan laeng a dagiti manursuro ti nakasagana ngem kastamot dagiti pasilidad kadagiti pagadalan para iti panaglukat ti klase. Education is a communal effort ng magulang, ng barangay officials, ng mga guro, at sinuman na may malasakit sa mga mag-aaral. Kabayatan na naka-full alert status mo ti pulisya tapno masiguro ti kinaurnos ken kinatalgad dagiti estudyante. Iti Cordillera manamnama sumrek ti nasurok 300,000 nga estudyante iti daytoy atawan ti panagadal. Pumunta nga po tayo dito sa school just to assess, but on the part of the Philippine National Police, specifically Baguio City Police Office, generally peaceful naman. And ito nga, kinonform, pumunta tayo mismo dito sa school, just to validate if tama nga yung assessment po namin. Ganun din po naman yung assessment po nila. So it's generally peaceful, orderly, and safe. Ala breves iti pakabuklan ti Cordillera awan mo tinagbali na parikot kadagiti nagduduma nga pagadalan iti rehiyon saknan iti opening of class. Dakkel mo't lang nga katulungan ti Department of Education Cordillera ti PNP tapno maipasigurado ti kinatalged ken seguridad dagiti estudyante. Itaagon daway adda tayo ditoy Irisan National High School, makadwa tayo ni Ma'am Grace Domingo, school principal, tapno amuan met iti kasasaad wenno assessment da iti opening of class tatangal daw. Naimbaga malam Ma'am Grace, kumusta mat iti assessment tayo, iti opening of class tayo, itangaal daw dito Irisan National High School. Good afternoon po. Ang first day natin, yung unang araw ng ating opening block went well. Nandito ang mga mag-aaral on time and we did the activities suggested for the opening block like the orientation of the learners as well as we started already with the
needed assessments katulad ng PhilErie and the RMA. Ma'am, kumusta mo't dagiti estudyante tayo tatangal daw? Nagrugi ka din ti lesson da itangal daw? Haan tayo pa nga nag-start, ma'am, iti lesson da. We oriented them and reminded them of our school rules, as well as yung katulad ng sinabi ko kanina, we started with the assessments needed para po sa pag-gather ng data kung kumusta yung kanilang literacy level, yung reading level ng mga mag-aaral. Ma'am, may sa kadagiti parikot, dagiti pagadalan iti rehiyon, daytoy kinakurang ti classroom. Kumusta ti sitwasyon mo't dito'y Irisan National High School since adan iti nasurok sa nga ribo nga estudyante ti naka-enroll dito'y Irisan National High School? When ma'am, in 2 grade levels like our grade 8 and grade 9, we exceeded the classroom limit. Nga mahan mi nga mabalin nga isara, but we are actually doing some remedies tapno ma-accommodate ni amin isuda since they are coming from our catchment area, from the locality. Ang pwede namin gawin is to coordinate with the Baguio City Science National High School or our neighboring schools tapno numabalin nga i-accommodate da isuda kat willing ang mga parents nga apanday enroll isuda ijay, that would be of help also to lessen our kakulangan ng ating classroom. Ma'am, so far, adu ba ti transferi tayo tatanga estudyante dito'y Irisan? Yes, ma'am. Adu ti kayat na transfer from other provinces nga ti Ibagadamat kat they have already decided to transfer to Irisan. Dito'y iti place of work, iti parents da. Ma'am, makita tayo nga ongoing pailaang ti enrollment tayo. Hanggang kaano ti enrollment tayo dito'y Irisan National High School? Hanggang mayroon pong gustong mag-enroll at hindi pa sila, wala pang 40% silang na-miss sa attendance like as indicated in our DepEd orders na pwede pa rin silang mag-enroll. So we continue with the enrollment. However, dahil 2 weeks na po kaming nagko-conduct ng enrollment and our teachers will have to attend to their classes, ginagawa lang po namin ito after classes ng 4 o'clock in the afternoon. Ma'am, mag-araramid kayo matlang ba ita or ang mangipat patungpal kayo matlang ba ita iti blended learning or other wagas tapno ti kasta uray kurang ti classroom tayo dito Irisan National High School maakomodar wenno saan lata nga maikat iti dekalidad wenno ti education dagiti education nga magunod dagiti estudyante? As of this time, ma'am, wala pa pong ganyan and we really would prefer a face-to-face mode of delivery of classes kasi sigun iti experience mi kat this is the most effective way for our learners to learn really. Ma'am, anya na lang iti mensahiyo kadagiti estudyante tayo ken parentis nga agbuybuya ita live iti PTV Cordillera. Go ahead, ma'am. Yes. My message to our parents and to our learners, please para iti safety ti eskwelahan tayo, please follow our rules and then sana po ay sumunod tayo sa binabanggit na enrollment schedules para po hindi tayo magka-problema sa accommodation, especially for our old students, para po makita natin agad yung at ma-address ang mga influx ng estudyante, lalo na marami na talagang nagta-transfer. We cannot refuse them kung may certification naman talaga sila that they are residents or they chose to become residents of Irisan Barangay. Dakala pagyamanan, Ma'am Grace Domingo, School Principal ti Irisan National High School. Breves ala, day tapay lang iti kaudyan na damag manipod dito'y Irisan National High School. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pagilian.